ба маълумоти мутахассисони агентии обу ҳавошиносии тоҷикистон моҳи майи имсол ҳаҷми боришот нисбат ба меъёри муқаррарии боришот дар ин моҳ хеле зиёд буд. ба амал омадани селу обхезиҳо ҳам ин гуфтаҳоро тасдиқ мекунад. вобаста ба ин рӯзи 20 май пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо аъзои ҳукумати мамлакат ва роҳбарони як қатор вазорату идораҳои муҳими давлатӣ аз ҷумла раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва масъулони сохторҳои марказии кишвар ҳамчунин вазорату идораҳои ҷумҳуриявӣ машварати корӣ доир намуданд. масъалаи асосӣ дар ин машварат ҳарчи зудтар бартараф кардани оқибатҳои офатҳои табиӣ дар минтақаҳои гуногуни кишвар, таъмиру боз намудани роҳҳои осебдида ва расондани кӯмакҳои зарурӣ ба мардуми зарардида ба ҳисоб мерафт. роҳбари давлат дар машварат ҳамчунин вобаста ба иҷрои супоришҳои рӯзи 9 март дар мулоқот бо намояндагони фаъоли аҳли ҷомеа ва ходимони дин додашуда аз ҷумла барои таъмини волояти қонун ва амну суботи устувор дар ҷомеа ба масъулин супоришҳои мушаххас доданд. ёдовар мешавем ки дар натиҷаи боронҳои пуршиддат ва бар асари аз соҳил баромадани оби дарьё дар чанд минтақаи ҷумҳурӣ ба мардум хисороти зиёд расид. аз ҷумла дар ноҳияҳои водии Рашт, шаҳри Ваҳдат, ноҳияҳои Варзоб, Хуросон ва қисман дар ноҳияи Восе офати табиӣ дар ҳаёти мардум осори худро гузошт. ҳамчунин бояд ёдовар шуд ки рӯзи 21 май пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбарони вилоятҳои Суғду Хатлон ва ноҳияҳои Восе, Рашт, Нуробод ва Сангвор суҳбати телефонӣ анҷом дода ба онҳо барои ҳарчи зудтар бартараф намудани паёмадҳои офатҳои табиӣ аз ҷумла барқарор намудани роҳу пулҳои вайроншуда ва расондани кӯмакҳои зарурӣ ба мардум барои ҷуброн намудани зарари расида ба хонаи рӯзгор ва заминҳои кишташон супоришҳои мушаххас доданд. ҳамчунин бо дастури бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба зарардидагони офати табиӣ кӯмаки саривақтӣ иборат аз маводи ғизоӣ ва масолиҳи сохтмонӣ расонида шуд, аз ҷумла ба зарардидагони ноҳияҳои водии Рашт. дар асоси дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба оилаҳои аз офати табиӣ зарардидаи ноҳияҳои Нурободу Рашт кӯмак расонида шуд. корвони мошинҳо иборат аз маводҳои озуқаворӣ асосан аз молҳои ниёзи аввал орд, биринҷ, равған, шакар, картошка, сабзӣ, пиёз ба оилаҳои зарардидаи ноҳияи Рашт расонида шуд. сокинони зарардидаи ноҳияи Рашт аз дастгириҳои пешвои муаззами миллат дар ин рӯзҳои барояшон мушкил сипосу миннатдории хешро изҳор менамоянд. ман модари Раштӣ Маҳмадиева Рукия. мо модарон ва занони ноҳияи Рашт миннатдоригии самимонаи худамонро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки барои ғамхории самимонаи худро ба офатзадагони ноҳияи Рашт ки аз офатҳои табиӣ зарар дидаанд мерасонад. мо модарон орзу дорем ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистони мо доимо дар сари мо соябон бошад ва дар Тоҷикистони мо доимо сулҳу амонӣ пойдор бошад. мо модарони Раштӣ ҳама рӯза аз кӯмакҳои сарвари давлат изҳори ташаккур мекунем. мо дуогӯи он ҳастем ки ҳамеша сарвари давлат ғамхори сари модарон ҳаст, ҳамеша саломату сиҳату бардам бошанд. мо гуфтанӣ ҳастем ки дар имрӯз ки дар тамоми манотиқи ҷумҳурии Тоҷикистон офатҳои табиӣ сарзада истодаанд, кӯмакҳои сарвари давлат на дар Рашт балки дар ҳамаи манотиқи ҷумҳурӣ мерасанд, аз он ҷумла ба ноҳияи Рашти мо модарони Раштӣ аз он ифтихор мекунем ки чунин сарвари ғамхору хуб дорем ки дар ҳама ҳолатҳо дасти мо модаронро мегиранд ва моро аз вартаи ноумедӣ мебароранд. мо изҳори ташаккур мекунем ба сарвари давлат тамоми модарони Раштӣ. бо супориши ҳукумати ҷумҳурӣ аз соатҳои аввали рух додани ҳодиса намояндагони ҳукумати ҷумҳурӣ ва дигар сохтору идораҳои марбута ба ҷои ҳодиса омада бо аҳолии зарардида суҳбату мулоқот намуда ба оилаҳои зарардида кӯмак расониданд. аз тарафи ситоди ноҳиявӣ дар маҳалҳои зарардида ҷиҳати ҳарчи тезтар бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ бо ҷалби аҳолӣ тамоми тадбирҳои зарурӣ амалӣ мегарданд.
خبری مدهشه که هفته روان جامعه جهانی را تکان داد این به طور فاجعه‌ای در گذشته پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران سعید ابراهیم رئیسی و راهبران چند نهاد کلیدی این کشوری به ما دوست بود. روز 19 می چرخبال حامل سعید ابراهیم رئیسی وزیر کارهای خارجی و چند مقامدار ارشد این کشور در بلندکوه‌های شمال و غرب ایران به فلاکت دچار گردید. متاسفانه در این سانحه نقلیاتی کسی جان به سلامت نبرد. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از اولین ها شده به راهبریت و مردم دوست ایران همچنین به اعضای خانواده فوتیدگان اظهار تسلیت بیان کردند. در نامه تسلیت راهبر دولت ما سعید ابراهیم رئیسی را ارباب برجسته دولتی نامیده سهم سازنده او را در رشد و نموی مناسبت‌های دوستی و همکاری‌های سودمند تاجیکستان و ایران بلند و مؤثر ارزیابی کردند و در گذشته فاجعه‌ای مرحوم را تلفات بزرگ نه تنها برای مردم ایران بلکه برای تمام جهان خاصه دوستان و همپیمان‌های جمهوری اسلامی ایران نامیدند. بعداً روز 22 می پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مراسم ویدا با این سیاستمدار سطحی جهانی در شهر تهران اشتراک کردند. 22 می اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مقصد اشتراک در مراسم ویدا و اظهار تعزیه بنابر درگذشت فاجعه‌ای پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران سعید ابراهیم رئیسی به شهر تهران جمهوری اسلامی ایران وارد شدند. در فرودگاه بین المللی تهران مهمان عالی قدر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را نمایندگان والامقام و شخصان رسمی جمهوری اسلامی ایران استقبال گرفتند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر تهران در مراسم اعضای فوتیدگان فاجعه پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران سعید ابراهیم رئیسی و همراهانش اشتراک نمودند. سرور دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با معاون اولی پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران محترم محمد مخبر مردم دوست و برادر ایران و نزدیکان و پیوندان شهید شدگان همدردی عمیق بیان نمودند. ضمن اظهار همدردی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از نقش ارزشمند شادروان سعید ابراهیم رئیسی در گسترش و تعمیق رابطه‌های دوستی و همکاری گوناگون جنبه میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران یادآور شدند. خاطررسان می‌نماییم که روز 19 می پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران شادروان سعید ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش بر اثر سقوط چرخبال به طور فاجعه‌ای به هلاکت رسیدند. ضمن صحبت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با معاون اول پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران محترم محمد مخبر همچنین علاقمندی هر دو جانب به ادامه باثبات و گسترش من بعده مناسبت‌های دوستی و همکاری گوناگون جنبه تاجیکستان و ایران تاکید گردید. هفته سپری شونده در رشد مناسبت‌های دوستانه تاجیکستان و آذربایجان صحیفه نو بازگردید. روزهای 22 و 23 می اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با سفر دولتی در این کشور قرار داشتند و در نتیجه ملاقات و مذاکرات سطح عالی با 13 سند نو همکاری میان دو کشور به امضا رسید که مهمترین سمت و ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دو کشور را فرا می‌گیرد. نگفته نماند که در این سفر اعلامیه شریکی استراتژی دو کشور از جانب راهبران دولت‌ها به امضا رسانیده شد که یکی از نتیجه‌های بهترین بازدید دولتی پیشوای ملت به آذربایجان دانسته می‌شود. تفصیلات این سفر بابرا را همکسبان ما از خدمات مطبوعاتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شرح و توضیح می‌دهند. 22 می اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای انجام دادن بازدید دولتی وارد شهر باکو پایتخت جمهوری آذربایجان شدند. در فرودگاه بین المللی به نام حیدر علیف مهمان عالی مقام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را با احترام و صمیمیت خاص معاون یکم سروزیر جمهوری آذربایجان و دیگر شخصان رسمی استقبال گرفتند. به خاطر پذیرایی سطح بلند مهمان عالی مقام فرودگاه با پرچم‌های دولتی دو کشور آرا یافته راه با قالین سبز گسترده شد و از دو کنار آن قراول فخری صف کشید.
22 май дар доираи сафари давлатӣ дар ҷумҳурии Озарбойҷон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Боку ба нишони эҳтиром ба таъриху тамаддун шахсиятҳои маъруф ва шаҳидони ин кишвар дар назди оромгоҳи роҳбари умумимиллии Озарбойҷон Ҳайдар Алиев, ҳамсари Ҳайдар Алиев Зарифа Алиева ва дар назди гулхани ҷовидони шаҳидони Озарбойҷон гулчанбар гузошта хотираи неки онҳоро пос доштанд. дар маросими гулчанбаргузорӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ҳайати расмии ҷумҳурии Тоҷикистон ва намояндагони воломақоми ҳукумати ҷумҳурии Озарбойҷон ҳамроҳӣ намуданд. 23 май дар доираи сафари давлатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷумҳурии Озарбойҷон дар шаҳри Боку музокироти сатҳи олии ду кишвар баргузор гардид. маросими истиқболи расмии меҳмони олимақом президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди қасри Загулба баргузор шуд. сарвари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро президенти ҷумҳурии Озарбойҷон муҳтарам Илҳом Алиев пешвоз гирифта ба болои шоҳсуфаи ифтихорӣ даъват намуданд. Qaravul, faragat! Soldan qarşılamaq üçün. Qaravula! Ol! Cənab Tacikistan Respublikasının prezidenti, sizin Azərbaycan Respublikasına gəlməyiniz şərəfinə fəxri qarovul düzülü, qarovul rəisi polkovnik leytenant Quliyev. Salam asker.
مذاکرات سطح عالی جمهوری تاجیکستان و جمهوری آذربایجان نخست با واخوری خاصه سران دولت‌ها محترم امامعلی رحمان و محترم ایلهام علیف آغاز گردیده در ملاقات با هیئت‌های رسمی دو جانب ادامه یافت. از سازگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری آذربایجان محترم ایلهام علیف برای پذیرایی و مهمان نوازی صمیمی اظهار سپاس نمودند. آذربایجان دوست و شریک با اعتماد تاجیکستان میباشد. تأکید داشتند در آغاز ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در رفت ملاقات جانب‌ها حالت کنونی و دورنمای مجموعی مناسبت‌های دو کشور را در بخش‌های سیاسی، رابطه‌های بین پارلمانی، تجارتی و اقتصادی و فرهنگی و گومانیتری بررسی نمودند. استفاده ثمرناک اقتدار کمیسیون مشترک بین حکومتی اوید به مسائل همکاری تجارتی و اقتصادی برای رسیدن به هدفها در سمت تجارت و اقتصاد ضرور شمرده شد. صنعت، انرژتیکا و کشاورزی از بخش‌های مهم همکاری کشورها نامیده شده. با تشکیل کارخانه‌های مشترک صنعتی و کارکرد محصولات کشاورزی مروج ظاهر کرده شد. جانب‌ها اهمیت رشد همکاری در ساحه‌های علاقه هوایی، نقلیات و کمونیکاسیون، بارکشانی و استفاده بندر بحری باکو را تاکید نمودند. ضمن بررسی نتیجه‌های همایش تجارتی که در حاشیه سفر دولتی پیشوای ملت در شهر باکو دایر گردید، سرور دولت ما تاکید داشتند که نتیجه‌های آن از امکانات‌های زیاد برخوردار بودن دو کشور را در گسترش رابطه‌های اقتصادی نشان می‌دهند. ذکر گردید که گسترش مناسبت‌ها در ساحه‌های سیاحی، مهاجرت، معارف و فرهنگی و گومانیتری برای مردمان دو کشور سودآور خواهد بود. در این ضمن پیشنهاد گردید که سال آینده در تاجیکستان روزهای فرهنگ آذربایجان گذرانده شود. ضمن بررسی مسائل همکاری در چهارچوب سازمان‌های بین‌المللی جانب‌ها از تجربه خوبی منتظم دستگیری نمودن تشبس‌های یکدیگر از جمله اوید به مسائل آب و اقلیم در عرصه بین‌المللی یادآور شدند. در رفت ملاقات هماهنگی نزدیک کشورها در مبارزه با تروریسم، افراطگرایی و دیگر ظهورات جنایت‌های متشکل فراملی تاکید گردید. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از پرزیدنت جمهوری آذربایجان محترم ایلهام علیف دعوت به عمل آوردند که در فرصت برایشان مناسب به تاجیکستان تشریف آورند. بعد انجام ملاقات و مذاکرات سطح عالی در حضور و با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری آذربایجان محترم ایلهام علیف مراسم امضای سندهای نو همکاری برگزار گردید که ضمن آن 14 سند نو همکاری به امضا رسید. سران دولت‌ها محترم امامعلی رحمان و محترم ایلهام علیف با اعلامیه درباره شریکی استراتژی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری آذربایجان امضا گذاشتند. سپس در حضور سران دولت‌ها 13 سند دیگر به امضا رسید. سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری آذربایجان اوید به همکاری در ساحه حفظ مالکیت صنعتی. یادداشت تفاهم اوید به همکاری بین خدمات اجرایی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت عدلیه جمهوری آذربایجان. یادداشت تفاهم بین کمیته حفظ محیط زیستی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت اکولوژی و ذخیره‌های طبیعی جمهوری آذربایجان. یادداشت تفاهم بین وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو جمهوری تاجیکستان و وزارت رشد رقمی و نقلیات جمهوری آذربایجان. یادداشت تفاهم بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری آذربایجان اوید به همکاری در ساحه سودای رقمی. سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری آذربایجان اوید به همکاری در ساحه مهاجرت. سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری آذربایجان اوید به همکاری در ساحه حفظ تکنیکی اطلاعات. یادداشت تفاهم اوید به همکاری بین اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان و اکادمی ملی علم‌های آذربایجان. یادداشت تفاهم اوید به همکاری در ساحه سیاست ضد انحصاری بین خدمات ضد انحصاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و خدمات دولتی اوید به نظارت ضد انحصاری بازارهای استعمالی نزد وزارت اقتصاد جمهوری آذربایجان. یادداشت تفاهم اوید به همکاری بین کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و کمیته دولتی جمهوری آذربایجان اوید به مسائل عائله،
занон ва кӯдакон дар самти баробарии гендерӣ. ёддошти тафаҳум оид ба ҳамкорӣ байни палатаи ҳисоби ҷумҳурии Тоҷикистон ва палатаи ҳисоби ҷумҳурии Озарбойҷон. ёддошти тафаҳум байни агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва агентии оид ба ҳавасмандгардонии содирот ва сармоягузориҳои Озарбойҷон. харитаи роҳ оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи сайёҳӣ байни Кумитаи рушди сайёҳии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва агентии давлатии оид ба сайёҳии ҷумҳурии Озарбойҷон. дар охир сарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Илҳом Алиев барои намояндагони воситаҳои ахбори умум нишасти матбуотӣ ороста аз натиҷаҳои мулоқоту музокироти сатҳи олӣ изҳори қаноатмандӣ намуданд. имзои эъломия дар бораи шарикии стратегӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Озарбойҷон рӯйдоди муҳими таърихӣ номида шуд. 23 май сафари давлатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷумҳурии Озарбойҷон ки рӯзҳои 22-23 май ҷараён дошт ба анҷом расид. зимни сафари давлатии сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбарияти олии ин кишвар мулоқот карда аз рӯи натиҷаҳои музокирот 14 санади нави ҳамкорӣ ба имзо расид. рӯйдоди муҳими таърихии ин сафар аз ҷониби сарони давлатҳо ба имзо расидани эъломия дар бораи шарикии стратегӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Озарбойҷон мебошад. дар фурудгоҳи байналмилалии Ҳайдар Алиев меҳмони олиқадр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро намояндагони воломақом ва шахсони расмии ҷумҳурии Озарбойҷон самимона гусел намуданд. нимаи дуюми рӯзи 23 май пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз шаҳри Боку ба ватан баргаштанд. рӯзҳои 24 ва 25 май сафари кории пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Данғара сурат гирифт. дар ин ноҳияи аз лиҳози иқтисодӣ пешрафта роҳбари давлат дар маҷмӯъ 9 иншооти навро ба истифода дода барои бунёди боз 3 иншооти дигар санги асос гузоштанд. яке аз иншооти муҳиме ки барои бунёди он дар ин сафари корӣ санги асос гузошта шуд корхонаи истеҳсоли таҷҳизоти панелҳои офтобӣ мебошад. муҳимияти ин корхона на танҳо дар он аст ки аввалин коргоҳи истеҳсоли ин намуди маҳсулот дар Тоҷикистон ба ҳисоб меравад, балки баъди анҷом ёфтани 4 марҳилаи сохтмонӣ он метавонад то 8000 нафарро бо ҷои кор таъмин намояд. дар хабарномаи сомонаи президент омадааст ки ба роҳ мондани истеҳсоли панелҳои офтобӣ дар корхонаи мазкур барои расидан ба ҳадафҳои стратегияи рушди иқтисоди сабз тавассути бунёди нерӯгоҳҳои барқӣ аз ҳисоби манбаъҳои барқароршавандаи энергия ва то соли 2030 ба ҳаҷми на кам аз 1000 мегаватт расонидани иқтидорҳои алтернативии истеҳсоли энергияи сабз заминаи мусоҳид фароҳам меорад. воқеан ҳам ин хабари хушҳолкунанда аст. сафари кории пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Данғараро ҳамкорони мо ба таври фишурда манзури шумо мегардонанд. таваҷҷӯҳ кунед. 24 май асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо вазъи соҳаҳои иҷтимоию иқтисодӣ, ифтитоҳи як қатор иншооти таъиноти гуногун дар соҳаи саноату кишоварзӣ, хизматрасонӣ, муассисаҳои нави таълимӣ, оғоз бахшидан ба сохтмони иншооти нави дигар ва мулоқот бо фаъолону сокинон ба ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон ташриф оварданд. нахуст президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Данғара бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 85ро дар деҳаи Шаҳбури деҳотӣ ба номи Исмат Шариф ба истифода доданд. бинои нави муассисаи таълимӣ аз 2 ошёна иборат буда масоҳати умумии қитъаи замини он наздики 164 гектарро дар бар мегирад. дар қитъаи замини номбурда як бинои 2 ошёнаи таълимӣ, дегхона, анбори сӯзишворӣ, ҳавзи оташхомӯшкунӣ ва таҷҳизоти барқтаъминкунӣ ҷойгир шудааст. дар маҷмӯъ бинои нави муассисаи таълимӣ барои 500 хонанда дар 2 баст пешбинӣ шудааст. мактаби нав дорои ҳуҷраҳои гуногуни фаннӣ ва компютерӣ мебошад ки онҳо бо компютер ва таҷҳизоти лабораторӣ барои гузарондани озмоишҳо таъмин гардидааст. барои баланд бардоштани қобилияти зеҳнии хонандагон муассиса дорои синфхонаҳои шоҳмот, майдончаи варзишии замонавӣ ва китобхона бо 20 ҷойи
نشست میباشد. میدانچه ورزشی مؤسسه دارای تجهیزات برای آب و تاب بدن، بازی فوتبال، والیبال و بسکتبال میباشد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان با طرح بنیاد بنا بهای بلند داده آموزگاران را برای باز هم بیشتر با تعلیم و تربیت فرا گرفتن خوانندگان و در راه خودشناسی و وطندوستی هدایت نمودن آنها دستور و سفارش‌ها دادند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری در ناحیه دنغره ولایت ختلان بنای نو زمانوی مرکز رشد ملکه‌های کسبی با خوابگاه در محله 15 دهات کورز را که با طرح معاصر و جوابگو به استانداردهای ملی و بین المللی بنیاد شده است افتتاح نمودند. بنای مرکز رشد ملکه‌های کسبی در ناحیه دنغره در مساحت عمومی بیش از 1 هکتار و با مبلغ 35 میلیون سومانی بنیاد گردیده است. شرایط مهیا گردیده در این مرکز امکانیت می‌دهد که تعلیم در یک بست برای تا 150 نفر به راه مانده شود و همین طریق در یک سال بیش از 1800 نفر به آموزش فرا گرفته شوند. مرکز رشد ملکه‌های کسبی از صنفخانه برهوای تعلیمی با 90 کامپیوتر، تالارهای تجربه آموزی و بسیار فونکسیونالی، حجره‌های مشورتی، سانیتاری و گیگینی، معموری، تالار مجلسگاه با 135 جای نشست و دیگر انشاءات یاری‌رسان عبارت میباشد. مرکز رشد ملکه‌های کسبی در ناحیه دنغره از بنای تعلیمی 4 آشیانه و خوابگاه 4 آشیانه عبارت است. ساختمان انشاءات مذکور ماه اوگوست سال 2022 آغاز گردیده با صفت بلند و در مهلت معین شده به انجام رسانیده شد. بعد با استفاده دادن مرکز 70 نفر با کار دائمی تامین گردیدند. با پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند که در مرکز در برابر آموزش 5 نمود کسب از جمله متخصص کارکرد میوه سبزیجات، تعمیرگر تکنیکی کشاورزی، رهبر خواجگی دهقانی، تعمیرگر اسباب روزگار، همچنین از خود کردن زبان‌های خارجی از قبیل انگلیسی، روسی و کریگی براه مانده شده است که هر یک خواننده بعد ختم صاحب سرتیفیکات بین المللی می‌گردد. در زمینه مرکز مذکور برای بهتر کردن خدمت رسانی به جوانان و زنان بنیاد 3 مرکز نوی رشد ملکه‌ها در نظر است که با لوازمات ضروری مجهز کرده می شود. انشاءات نو بنیاد با تمام تجهیزات و لوازمات ضروری تامین بوده در آن کامراهای نظارتی نصب گردیده است. همزمان در داخل بنا مرکز نگاهبین کودکان و خوابگاه با 130 جای خواب عبارت از 57 حجره تأسیس داده شده است. مساحت عمومی قطعه زمین مرکز زیاده از 1 هکتار را تشکیل می‌دهد. در مرکز آموزش ملکه‌های کسبی در موافقت با اساسیات‌های صحوی معین شده‌اند. برنامه‌های نوی تعلیمی برای دوره کوتاه‌تر نسبت به تعلیم مقرری برای گروه‌های احتیاجمند اهالی که امکان پرداخت تعلیم یا صرف وقت برای برنامه تیکتا در شکل روزانه مقرر گردیده را ندارند پیش بینی کرده می‌شوند. برای هوسمند کردن زنان جهت اشتراک در روند تعلیم به زنان تعلیم گیرنده نگاهبین رایگان کودکان و استیپندیا پیش بینی شده است. معاش آموزگاران در مرکز تا 5,500 سومانی را تشکیل می‌دهد. مشورت‌ها عاید به تعیین شوی با کار با استفاده از تجهیزات تجدید شده تکنولوژی اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی تیک و نرم افزار برای سنجش قابلیت پیشنهاد کرده شده است. اینچنین در صحن بینای مؤسسه میدانچه خرد برای بازی فوتبال بنیاد شده، اطراف آن با گل‌های رنگارنگ موسمی آرا یافته‌اند. صنفخانه‌ها و دیگر حجره‌های یاری‌رسانی آن با سیستم گرم‌دهی پیوسته است. همچنین در ادامه سفر کاری در ناحیه دنغره پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای بنیاد فیلیال دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان سنگ اساس گذاشتند. در همین جا با پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نقشه بنیاد انشاءاتی ساخته شونده 1 بنای 9 آشیانه، 2 بنای 7 آشیانه و 2 4 آشیانه معرفی کرده شد. ضمن معرفی لایحه فیلیال دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان در ناحیه دنغره ولایت ختلان اطلاع داده شد که بنیاد طلبات زمان می باشد. این انشاءات نوی ساحه معارف برای 3500 دانشجو در یک بست پیش بینی گردیده برابر به استفاده دادن آن در مرحله اول 400 نفر با کار تامین می گردد. نمای بیرونه انشاءات با طرح معاصر آرا داده می شود. در برابر صنفخانه‌های تعلیمی همچنین فیلیال دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان در ناحیه دنغره از خوابگاه، مجلسگاه، کتابخانه علمی، الکترونی، آزمایشگاه‌ها، مرکزها، پارک تکنولوژی، تالار ورزشی، آشخانه و دیگر انشاءات یاری‌رسان عبارت خواهد بود. اطلاع داده شد که در اساس لایحه در خوابگاه مؤسسه برای 2500 دانشجو شرایط مناسب فراهم آورده می شود. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مسئولان جهت انجام با صفت کارهای ساختمانی در انشاءات ساخته شونده و جلب کارگران محلی در روند کارها سفارش‌های مشخص دادند. ضمن سفر کاری به ناحیه دنغره ولایت ختلان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مرکز
سلامتی بسیار ساحه‌ای ناحیه را افتتاح نمودند. مرکز سلامتی بسیار ساحه‌ای ناحیه دنقره در زمینه دستگیری‌های همیشگی حکومت جمهوری تاجیکستان با جلب سرمایه از مبلغ‌های بانک اسلامی رشد به استقبال جشن بزرگ و مقدس ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ساخته شده است. ضمن شناسایی با پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که انشاءات ساحه تندرستی در مساحت نزدیک 1 هکتار زمین ساخته شده دارای 153 حجره کاری، 3 داروخانه، 5 حجره جراحی، نقطه دندانپزشکی با تکنولوژی نو، 40 آزمایشگاه مجهز با تجهیزات معاصر طبی میباشد. تالار مجلس در آشیانه ششم بنا جایگیر بوده دارای 114 جای نشست میباشد. عین زمان در مرکز سلامتی بسیار ساحه ناحیه دنقره 475 کارمند فعالیت داشته از نصف زیادی آن را زنان تشکیل میدهند که این ثمره تطبیق سیاست حکومت مملکت در سمت دستگیری زنان و بانوان و بالا بردن مقام آنها در جامعه میباشد. انشاءات به نظام مستقل گرمایدهی پیوسته است. صحن بیمارخانه را درختان همیشه سبز و سوی افکن زیب و زینت بخشیده نمودهای گوناگون گلهای موسمی و آرایشی شنانده شده است. مرکز سلامتی از 3 قسم عبارت بوده: بناهای کناری 6 آشیانگی و بنای مرکزی 7 آشیانه میباشد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با بناکاران و مهندسان برای با صفت بلند بنیاد آمدن انشاءات مذکور اظهار سپاس نمودند. مؤسسه مذکور با مقصد تامین خدمات رسانی با صفت و معاصر طبی به ساکنان ناحیه دنقره و شهر و ناحیه‌های اطراف آن بنیاد گردیده جوابگوی معیارهای بین المللی میباشد. مرکز سلامتی دارای امکانیت‌های مجموعی تشخیص و طبابت بوده در یک وقت به 700 احتیاجمند خدمات طبی میرساند. مرکز دارای تجهیزات طبی میباشد که با تشخیص خون بیشتر از 30 نمود بیماری‌ها را معین میکند. در زمینه بیمارخانه کافدره فن‌های معالجوی و پدیاتری برای تحقیق و آموزش مسائل طب و تطبیق نظریه در عملیه براه مانده شده است. طبق نقشه در آشیانه یکم قبولگاه، در آشیانه دوم مأموریت و حجره‌های یاریرسان، آشیانه سوم و چهارم طبیبان صحوی، آشیانه پنجم مرکز توانبخشی و صنفخانه‌های تعلیمی و در آشیانه ششم مجلسگاه جایگیر شده است. در مرکز سلامتی بسیار ساحه ناحیه دنقره برای تشخیص طبابت تمام بیماری‌ها از جمله گوش و بینی، چشم، گلو، قند، دل و رگ‌ها، سرطان، عضوهای درونه، گرده، بیماری‌های روحی، عصب، بیماری‌های سرایتی شرایط معاصر مهیا شده است. در دهه غرغره دهات کارز ناحیه دنقره پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بنای مکتب اینترنت را افتتاح کردند. انشاءات معاصر از 2 آشیانه عبارت بوده برای زیاده از 600 تعلیم گیرنده پیش بینی کرده شده است. مؤسسه تعلیمی از صنفخانه‌های مجهز فنی، آزمایشگاه، کتابخانه و تالار خوانش عبارت میباشد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بنیاد چنین بنای خوشتر و زمانوی و فراهم شدن شرایط معاصر را برای تعلیم و تربیت یتیمان نتیجه توجه و دستگیری‌های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت به آینده این قشر آینده سازی وطن ارزیابی کردند. بنای زمانوی مکتب اینترنت با جلب سرمایه خارجی از مؤسسه‌های مددرسان عربی و سهمگذاری فعالانه گروه صاحبکاران محلی ساخته شده است. انشاءات اجتماعی دارای مجلسگاه با 266 جای نشست، آشخانه، بنگاه طبی و تالار ورزشی بر هوا میباشد. خوانندگان میتوانند در برابر آموزش درس در صنفخانه‌های تعلیمی مهنت هنرهای گوناگون را از خود نمایند. تطبیق سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان امکان فراهم آورده است که شرایط برای تعلیم و تربیت نسل نورس پررا به طلبات بین المللی مطابق شوند. همچنین مؤسسه دارای خوابگاه زمانوی برای 200 نفر میباشد. در هر حجره برای زیست نورسان و آماده کردن درس‌ها امکانیت زمانوی فراهم آورده شده است. اینچنین تعلیم گیرندگان میتوانند در خوابگاه از کتابخانه و تالار برهوا برای مطالعه استفاده نمایند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان آموزگاران نورسان را برای استفاده مفید از شرایط معاصر فراهم شده از خود کردن علم‌های دقیق، دانستن زبان‌های خارجی و آینده همچون کادرهای لیاقتمند خویشتن‌شناس خدمت کردن به نفع دولت و ملت وظیفه‌دار نمودند. میدانچه فوتبال، باغ درختان میوه‌دهنده سوی افغان، میسازار، راهروهای سفالک‌پوش و چراغ‌های روشنی‌دهنده اطراف مؤسسه را زیبایی و نظرآبا گردانیده است. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دایره سفر کاری در ناحیه دنقره در دهه غرغره دهاتی کارز کارگاه 3 ساله مشکی مادر را با برداشتن پرده از روی لوحه رمزی مورد بهره برداری قرار دادند. در اینجا با پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند که ساختمان کارگاه مشکی مادر در مساحت عمومی 301 زمین ماه مارس سال 2023 با جلب بناکاران محلی از جانب صاحبکاران وطنی آغاز گردیده ماه می سال روان به انجام رسیده است. در کارگاه 3 ساله تجهیزات معاصر از جمهوری مردمی چین دسترس شده، روند 3 سالات با نوترین تکنولوژی اجرا کرده می شود. کارگاه
کارگاه نو صنعتی در دایره تدبیرهای سازندگی به افتخار جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و تطبیق هدف چهارم ملی صنعتی کنونی با سرعت کشور در فضای مساعد صاحبکاری بنیاد گردیده است. در کارگاه مذکور در دهه غرغره ناحیه دنغره زیاده از 30 نفر ساکنان محلی با کار دائمی و معاش خوب تامین گردیدند. کارگاه مذکور در یک روز امکان دارد که بیش از 2 تن محصولات گوناگون از جمله صابون و دیگر نماد مایع ظرفشویی استحصال نماید. محصولات کارگاه عوض کننده واردات بوده در شرایط دهات اقدامی نجیب و سازنده به حساب می رود. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به صفت محصولات کارگاه نوبنیادی دهه غرغره بهای بلند داده به صاحبکاران و کارمندان جهت زیاد گردانیدن حجم استحصال و صادرات محصولات وطنی مصلحت‌های مفید دادند. در ناحیه دنغره اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جمعیت دارای مسئولیت محدودی استا فیضلی را به استفاده دادند. فعالیت کارگاه صنعتی در اساس تکنولوژی نو با کارکرد چوب و تخته و استحصال مبل روانه کرده شده در آن 30 نفر ساکن محلی با کار تامین شدند. تکنولوژی کارخانه از ترکیه و چین وارد کرده شده. من بعد میز و کرسی و جوان کتاب با اندازه‌های گوناگون استحصال و به خریداران پیشنهاد کرده می شود. همزمان نمودهای گوناگون محصولات تیار برای استفاده در شرایط خانه و اجراهای کاری ساخته می شود. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان افتتاح انشاءات استحصالی را در دوره تطبیق هدف چهارم استراتژی صنعتی کنونی با سرعت کشور در دهات مهم و سریع ارزیابی کرده توجه نمایندگان بخش خصوصی و متخصصان را با استفاده مفید از تکنولوژی معاصر و استحصال محصولات با صفت رقابت‌پذیر جلب نمودند. تکنولوژی معاصر جمعیت دارای مسئولیت محدود استا فیضلی امکان می‌دهد که در و تیریزه و دیگر نماد محصولات موافق به درخواست میزبان با اندازه و نقش و نگاری گوناگون استحصال کرده شود. تجربه کنده‌کاری در چوب با استفاده از تکنولوژی معاصر در تکیه بر تجربه استاهای مردمی مطابق به طلبات رونق داده می‌شود. در همین جا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با نمونه محصولات کارخانه شناس شدند. محصولات چوبی و پلاستیکی کارخانه با بین‌نوبت گرفتن طلبات در اساس طرح معاصر پیشنهاد کرده می شود. من بعد ساکنان شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان و دیگر مناطق کشور می توانند نمودهای گوناگون محصولات با صفت را از جمعیت دارای مسئولیت محدود استا فیضلی دسترس نمایند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دایره سفر کاری در ناحیه دنغره در دهات غرغره دهات کاریز میدان پرچم دولتی را افتتاح کردند. میدان پرچم دولتی در موضع زیبا منظر مرکزی دهه غرغره ناحیه دنغره در اساس دستور و هدایت‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان همچون نشان احترام و ارزش‌گذاری به مقدسات ملی از جانب یک گروه صاحبکاران وطن دوست و تشبثکار بنیاد گردیده است. در اینجا در وضعیت تنتنوی با صدا دادن سرود ملی پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان برافراخته شد. پایه پرچم دولتی با بلندی 54 متر قامت افراخته، درازی متای پرچم ملی 14 متر و پهنایی آن 7 متر میباشد. در میدان گلگشت پرچم دولتی فواره زمانوی ساخته شده است که با آن حسن و زینت میبخشد. مقدسات ملی مایه افتخار و سربلندی و شرفمندی ساکنان کشور بوده همگان را با دوست داشتن وطن و حمایه این سرزمین بی‌اشت‌های اجدادی هدایت می‌نماید. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان افتتاح پرچم دولتی را در دهه غرغره ناحیه دنغره رمزی معرفی کننده دولت و ملت سربلند تاجیک در عرصه بین المللی در دایره آمادگی‌ها با جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی برای ساکنان خصوصا نورسان و جوانان تحفه ارزشمند معنی داد کردند. در مرکز دهه غرغره ناحیه دنغره بعد با استفاده دادن گلگشت و میدان پرچم دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بنای نوی مرکز تشخیص و توابتی را مورد استفاده قرار دادند. مرکز تشخیص و توابت یکی از انشاءات جشنی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به شمار رفته از جانب یک گروه صاحبکاران وطنی بنیاد گردیده است. مورد ذکر است که مرکز تشخیص و توابت در مساحت عمومی 0.33 هکتار دامن پهن کرده بنای اساسی و شعبه بستری کنونی آن با نظرداشت انشاءات یاررسان 900 متر مربع را تشکیل می‌دهد. بنای شعبه بستری کنونی دارای 37 کات میباشد و برای قبول و توابت بیماران امکانیت مساعد دارد. در مرکز تشخیصی و توابتی 20 نفر متخصص محلی با کار تامین شدند. بنای اساسی این مرکز از 2 آشیانه و تخانه عبارت بوده 25 حجره کاری دارد. در قبط یکم بنا حجره‌های طبیبان، تشخیص فراسوتی، داروخانه و در آشیانه دوم
حجره‌های کاری راهبریت، مجلسگاه، حجره‌های طبیبان دیگر جای گیرند. تخانه بنا برای آزمایشگاه با دستگاه لازمات صحوی پیش بینی شده است. سرور دولت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی با مسئولین جهت بهتر نمودن سطح خدمت رسانی طبی به اهالی دهات سپارش‌های مشخص دادند. جهت کبودزار گرداندن صحن مؤسسه تدبیرهای آبادانی عملی کرده شده، درختان آرایشی و سایه افکن و گل‌های موسمی و بسیار ساله به حسن مرکز زیبایی نو زمین نمایند. ضمن صحبت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مسئولین جهت دستگیری اقدام‌های سازنده و بنیادکارانه حکومت کشور اظهار سپاس نموده اقدام مذکور را شایسته تحسین خواندند. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن سفر کاری به ناحیه دنقره ولایت ختلان در دهه یکتوت دهات کاریز ناحیه با فعالیت مجموعه فرهنگی و فراغتی نسیم دیار رسما آغاز بخشیدند. انشاءات با افتخار جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب یک گروه صاحبکاران محلی بنیاد شده است. در حدود مجموعه میدان بازی‌های کودکانه، ورزشگاه برای فوتبال با 840 جای نشست و طربخانه با 150 جای بنیاد شده است. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن بازدید از انفراستراکچور و شرایط فراهم گردیده و به صفت کارها بهای بلند داده اقدام صاحبکاران را در سمت دستگیری و تطبیق برنامه و استراتژی‌های سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان نمونه عبرت ارزیابی نمودند. ورزشگاه مجموعه در زمینه تطبیق برنامه دولتی رشد فوتبال برای سال‌های 2022-2026 بنیاد گردیده است. میدان معاصر مکان خوب برای برگزاری مسابقه‌های فوتبال میباشد. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان تشبث جوانمردان صاحبکار را نمونه عبرت خوانده با فعالیت آغاز کردن انشاءات را جهت رشد سیاحی و تطبیق هدف‌های راهبریت دولت و حکومت کشور در سمت رشد دهات نیک و مؤثر ارزیابی نمودند. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در منطقه آزاد اقتصادی دنقره برای بنیاد اولین کارخانه استحصال تجهیزات پنل‌های آفتابی سنگی اساس گذاشته با لایحه انشاءات ساخته شونده شناس شدند. موافق لایحه کارخانه صنعتی با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و جلب سرمایه خارجی از جانب شرکت اشیاهای گلوبالی آفتابی جمهوری کره در 4 مرحله بنیاد گردیده. بعد از تطبیق پوره لایحه بیش از 8000 نفر در 4 مرحله با کار تامین کرده میشوند که 95% را شهروندان تاجیکستان تشکیل میدهد. فعالیت کارخانه مذکور با استحصال تجهیزات پنل‌های آفتابی روانه کرده شده. حجم سرمایه‌گذاری آن در 4 مرحله 2 میلیارد دلار آمریکایی را تشکیل میدهد. در دایره فضای مساعد صاحبکاری و سرمایه‌گذاری در قسم غربی منطقه آزاد اقتصادی دنقره برای بنیاد این کارخانه بزرگ 22 هکتار زمین جدا گردیده آغاز کارهای ساختمانی در مرحله اول ماه یولی سال روان پیش بینی شده است. ضمن معرفی این طرح معاصر کارخانه صنعتی با پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند که کارهای ساختمانی در مرحله اول ماه مارس سال 2025 به انجام رسانیده شده. در نتیجه استحصال تجهیزات پنل‌های آفتابی با اقتدار 5000 مگاوات به راه مانده می شود. برای ماندن استحصال پنل‌های آفتابی در کارخانه مذکور برای رسیدن به هدف‌های استراتژی رشد اقتصادی سبز توسط بنیاد نیروگاه‌های برقی از حساب منبع‌های برقرار شونده انرژی و تا سال 2030 به حجم نکم از 1000 مگاوات رسانیدن اقتدارهای آلترناتیوی استحصال انرژی سبز زمینه مساعد فراهم می‌آورد. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان ضمن سخنرانی بر رشد و مناسبت‌های دوجانبه و بسیارجانبه تاجیکستان و کره در بخش‌های مهم اجتماعی و اقتصادی بهای بلند داده انشاءات بنیاد شونده را نمونه عالی همکاری در ساحه صنعت و رشد استحصالات ارزیابی نمودند. در سال 2023 گردش سودا بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری کره 116.1 میلیون دلار را تشکیل داده. عین حال بیش از 13 شرکت خدمت رسانی و استحصالی این کشور در تاجیکستان فعالیت می‌نمایند. عین حال در منطقه آزاد اقتصادی دنقره 34 سوبیکت به قید گرفته شده است که 8 تای آن فعالیت نموده در سال 2023 به مقدار 73 میلیون سومانی محصولات استحصال کردند. در 4 ماه اول سال 2024 تعداد سوبیکت‌های منطقه به 35 عدد رسانیده شد که از این مقدار 8 سوبیکت صنعتی، 3 مؤسسه خدمت رسان، 13 تا مشغول کارهای تشکیلی و عمل شوی لایحه و 11 کارخانه در مرحله حجت‌گذاری قرار دارند. 24 می در ناحیه دنقره ولایت ختلان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان عضو اسامبله ملی جمهوری کره یو دونگ سو را با حضور پذیرفتند. در رفت ملاقات مسائل تحکیم و گسترش مناسبت‌های همکاری دو کشور بررسی گردید. سرور دولت محترم امامعلی رحمان مهمان عالی مقام را با تاجیکستان خیر مقدم گفتند. هر دو جانب از حالت فعلی رابطه‌های تاجیکستان و کره اظهار قناعتمندی نمودند. ضمن ملاقات رشد همکاری در
соҳаҳои муҳими сиёсӣ байни парлумонӣ, иқтисодӣ ва тиҷоратӣ ва фарҳангӣ ва гуманитарӣ муҳокима гардид. таъкид шуд ки бунёди корхонаҳои 3 соли зарфҳо ва пластинаҳои офтобӣ дар минтақаи озоди иқтисодии Данғара ки барои сохтмони онҳо санги асос гузошта шуд, оғозбахши марҳилаи нави рушди ҳамкорӣ хоҳад гардид. ҷонибҳо зимни охирӣ инчунин масоили мубрами минтақавию ҷаҳониро баррасӣ намуданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба мавзеи сохтмони меҳмонхонаи муосир дар маркази ноҳияи Данғара ташриф оварда бо рафти корҳои аввалия барои бунёди ин иншоот ки аз 16 ошёна иборат хоҳад буд шинос шуданд. тавре аён гардид зербинои заминии меҳмонхона бунёд ёфта омодагӣ ба идомаи сохтмон ҷараён дорад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулин дастур доданд ки суръати сохтмон тезонида шуда, ҳамчунин ба сифати корҳо таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир карда шавад. хотиррасон бояд намуд ки сохтмони ин меҳмонхонаи муосир иқдоми соҳибкорони маҳаллӣ аст. онҳо азм доранд ки дар ободонии ноҳия, бунёди заминаи ҷалби сайёҳону меҳмонони дигар ва муҳайёсозии ҷойҳои нави корӣ саҳмгузор бошанд. ҳамчунин дар доираи сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Данғара иншооти таъиноти гуногун аз қабили корхонаҳои саноатӣ дар минтақаи озоди иқтисодии Данғара, маркази хизматрасонии техникӣ, муассисаҳои нави таълимӣ ва шоъбаҳои беморхонаи марказии ноҳия ба истифода дода шуданд ва ё ба корҳои сохтмонияшон оғоз бахшида шуд. аз ҷумла дар минтақаи озоди иқтисодии Данғара корхонаҳои гуногуни саноатӣ мавриди амал қарор дода шуданд ки истеҳсолашон ба содирот нигаронида шуда боиси бо ҷойҳои нави корӣ фаро гирифтани аҳолӣ ва саҳмгузорӣ дар рушди иқтисодии ноҳия ва вилоят мегарданд. дар маркази хизматрасонии техникие ки мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд, сокинон аз ҷумла ҷавонон ба омӯзиши касбҳои гуногун аз қабили механизатор, харрот, оҳангар ва ғайра ба омӯзиш фаро гирифта шуда, ҳамчунин бо истифода аз парки технологии фароҳам гардида кор бо таҷҳизот ва техникаҳои кишоварзӣ ба шавқмандон омӯхта мешавад. дар деҳаи алиҷони деҳоти пушин, навобод, булёни боло ва булёни поёни деҳоти исматшариф, боғпарвар ва охунбобои деҳоти сафобахш биноҳои нави муассисаҳои таълимӣ сохта шуда истоданд ки боиси боз ҳам беҳтар гардидани сатҳи таълиму тарбия мегарданд. бунёди маркази саломатӣ дар деҳоти корез ва таъмиру тармими бинои шуъбаи таваллудхона, оризаҳои ҳомиладорӣ ва бемориҳои кӯдаконаи беморхонаи марказии ноҳия бошад, дар самти беҳсозии хизматрасонии тиббӣ мусоидат мекунад. 25 май асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Данғара бо роҳбарон ва фаъолони вилояти Хатнон мулоқот доир намуданд. дар мулоқот масъалаҳои таъмин намудани фаъолияти устувори соҳаи кишоварзӣ, баланд бардоштани маданияти истифодаи обу замин, захираву имкониятҳои афзоиш додани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти соҳа баррасӣ гардида, барои амалисозии ҳадафҳои созанда ва ислоҳи баъзе камбудиҳо дар назди мақомоти давлатии ҷумҳуриявию маҳаллӣ вазифаҳои мушаххас гузошта шуд. дар мулоқот ҳамчунин роҳбарони вилоятҳои дигар ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ иштирок доштанд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба вазъи зудтағйирёбандаи ҷаҳони имрӯза, тағйирёбии иқлим ва оқибатҳои он, аз ҷумла хушксолии пайҳам барои тобовар гардонидани иқтисоди Тоҷикистон ба таъсири манфии омилҳои берунӣ ва ҳифзи амнияти озуқавории кишвар дастур доданд ки аз тамоми иқтидору захираҳои мавҷуда самаранок истифода бурда шавад. таъкид гардид ки ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои стратегӣ, идомаи татбиқи нақшаҳои созандагиву бунёдкорӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, ҷалби ҳарчи бештари сармояи ватаниву хориҷӣ, истифодаи самараноки манбаъҳои мавҷуда, дарёфти сарчашмаҳои иловагии рушд ва дигар тадбирҳо аз ҷумлаи вазифаҳои муҳимтарин дар ин самт мебошанд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вазъи соҳаи кишоварзиро таҳлилу натиҷагирӣ намуда изҳор доштанд ки дар 4 моҳи аввали соли 2024 дар кишвар ба маблағи 5 миллиарду 158 миллион сомонӣ маҳсулоти кишоварзӣ истеҳсол гардидааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 7.1% зиёд мебошад. аммо имкониятҳо барои рушди соҳа ҳоло ҳам зиёданд. тибқи маълумот дар моҳҳои январ-апрели соли 2024 кишоварзони вилояти Хатнон ба маблағи 2 миллиарду 350 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол кардаанд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта қариб 8% зиёд мебошад. вале нишондиҳандаи мазкур бо дар назардошти ҳадафҳои гузошташудаи стратегӣ ва имкониятҳои вилоят ҳанӯз қонеъкунанда нест. ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳру ноҳияҳо супориш дода шуд
ки ҷиҳати иҷрои дурнамои кишти зироат, истифодаи самараноки замин, зиёд намудани майдони кишт, кишти такрорӣ ва баланд бардоштани ҳосилнокии зироат чораҳои зарурӣ андешанд. Вазорати кишоварзӣ, роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо вазифадор гардиданд, ки ҷиҳати пурра ба анҷом расонидани кишти баҳории зироат ва иҷрои нақшаи кишти такрорӣ тадбирҳои муассир андешида, масъалаи таъмин намудани хоҷагиҳоро бо тухмии аълосифати картошкаю сабзавот ва дигар намуди зироат, инчунин нуриҳои маъданӣ зери назорати қатъӣ қарор диҳанд. Ҳамчунин зарур шумурда шуд, ки барои саривақт ва беталаф ҷамъоварӣ намудани ҳосили ғалладона чораҷӯӣ намуда, кишти такрории картошка, шолӣ, макадон ва лубиёгиҳо васеъ ба роҳ монда шавад. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи масъулинро ба масъалаи беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳо, ба гардиши кишоварзӣ баргардонидани заминҳои бекорхобида, аз худ кардани заминҳои нав ва бо усули обёрии қатрагӣ зиёд кардани масоҳати заминҳои кишт ҷалб намуданд. Вилояти Хаттон дар самти содироти меваю сабзавот, бахсус меваю сабзавоти барвақтӣ иқтидори бузург дорад, вале истифодаи ин имкониятҳо ҳанӯз ба таври кофӣ ба роҳ монда нашудааст. аз ин рӯ ба роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо аз ҷумла вилояти Хаттон ва шаҳру ноҳияҳои он супориш дода шуд, ки ҷиҳати мунтазам таъмин намудани бозори дохилӣ бо маҳсулоти босифат ва баланд бардоштани иқтидори содиротии кишвар чораҳои таъхирнопазир андешанд. Роҳбарони вилоят ва шаҳру ноҳияҳои он аз сарвари давлат супориш гирифтанд, ки ҷиҳати пешгирӣ кардани ҳолатҳои вайронкунии қонунгузории замин тадбирҳои қатъӣ роҳандозӣ намоянд. Дар даҳаи дуюми моҳи май дар натиҷаи боридани боронҳои шадид дар баъзе минтақаҳо омадани сел, обхезӣ ва сангрезиш рух дода, дар баробари расонидани зарари иқтисодӣ талафоти ҷонӣ низ ба қайд гирифта шуд. Ба роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо супориш дода шуд, ки якҷо бо вазорату идораҳои дахлдор ҷиҳати пурра бартараф кардани оқибати офатҳои табиӣ, расонидани кӯмаки зарурӣ ба зарардидагон, дар самти огоҳсозии пешакии аҳолӣ аз хатарҳои эҳтимолии экологӣ ва пешгирӣ намудани оқибатҳои чунин ҳолатҳо тамоми чораҳои заруриро амалӣ намоянд. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд, ки дар вилояти Хаттон барои расидан ба ҳадафу афзалиятҳои миллӣ ва ҳалли масъалаҳои соҳавӣ 44 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ амалӣ гардида истодааст, ки дар доираи онҳо то имрӯз 9.7 миллиард сомонӣ аз худ карда шудааст. лоиҳаҳои сармоягузорӣ барои рушди соҳаҳои маориф, тандурустӣ, кишоварзӣ, хоҷагии манзилию коммуналӣ, энергетика, нақлиёт, сайёҳӣ ва пешгирии ҳодисаҳои фавқулода равона карда шудаанд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зарур шумурданд, ки ҷалби сармояи мустақими хориҷӣ ва ватанӣ дар доираи ҳадафҳои стратегии кишвар, аз ҷумла саноатикунонӣ босуръат, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва лоиҳаҳои дар барномаи давлатии сармоягузорӣ дарҷ гардида вусъат дода шавад. Дар моҳҳои январ-апрели соли 2024 дар вилояти Хаттон дар ҳаҷми 3.2 миллиард сомонӣ маҳсулоти саноатӣ истеҳсол гардидааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 6.2% зиёд мебошад. вале аз суръати рушди истеҳсоли маҳсулоти саноатии кишвар 3.3 банди фоизӣ кам аст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки имкониятҳои истифоданашудаи вилоят дар самти рушди саноат, махсусан саноати коркард ниҳоят зиёданд, ки ҷиҳати пурра истифода намудани онҳо ташаббускории роҳбарону масъулони вилоят, шаҳру ноҳияҳои он, вазорату идораҳои соҳавӣ, ҷалби сармояи мустақими ватаниву хориҷӣ ва воридоти технологияҳои пешқадам зарур мебошад. таъкид карда шуд, ки ташкили корхонаҳои нави истеҳсолӣ, ворид намудани технологияҳои муосир, афзоиш додани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти содиротӣ ва ивазкунандаи воридот, таъсиси ҷойҳои кории нав, зиёд намудани суръати рушди истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ, бахусус дар соҳаҳои коркард масъалаҳое мебошанд, ки бояд ба ҳалли онҳо диққати ҷиддӣ дода шавад. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни таҳлили нишондиҳандаҳои рушди иҷтимоию иқтисодӣ, ҷиҳати саривақт ва пурра ҷамъоварӣ намудани андозҳо, кам кардани бақияпулии онҳо ва роҳ надодан ба қарздории музди меҳнат ба масъулин супориш доданд.
инчунин дастур дода шуд ки ба раванди рақамикунонии соҳаҳои иқтисоди миллӣ ҳамчун масъалаи муҳимтарин дар фаъолияти мақомоти давлатӣ суръат бахшида шавад. таъкид гардид ки дар натиҷаи тадбирҳои аз ҷониби ҳукумати мамлакат амалӣ гардида вазъи муассисаҳои таълимии кишвар беҳтар гардида истодааст. бо вуҷуди ин дар вилояти Хатнон як қатор масъалаҳо аз ҷумла дар сатҳи паст қарор доштани фарогирии кӯдакон ба зинаи таҳсилоти томактабӣ ва дар сатҳи зарурӣ ҷалб нагардидани соҳибкорону сармоягузорон барои бунёди муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва томактабӣ ҷой доранд. роҳбарияти вилоят, шаҳру ноҳияҳои он ва вазорати маориф ва илм супориш гирифтанд ки ҷиҳати ислоҳи саривақтии камбудиҳои мавҷуда аз ҷумла аз ҳолати садамавӣ баровардани як қатор муассисаҳои таълимӣ ва таъмини омӯзгорон тадбирҳои мушаххас андешанд. сарвари давлат таъкид доштанд ки дар соҳаи тандурустии вилоят низ як қатор мушкилоти ҳалталаб аз ҷумла норасоии табибон, ба талабот мутобиқ набудани бинои баъзе муассисаҳои тандурустӣ ва кам будани воситаҳои нақлиёти тиббӣ мушоҳида мегарданд. ба роҳбарияти вилояти Хатнон ва шаҳру ноҳияҳои он супориш дода шуд ки якҷо бо вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ барои бартараф кардани камбудиҳои ҷойдошта чораҳои қатъӣ андешанд. бо мақсади истиқболи сазовори ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар кишвар бунёду барқарорсозии 28435 иншооти таъиноти истеҳсоливу иҷтимоӣ аз ҷумла 6260 иншоот дар вилояти Хатнон ба нақша гирифта шудааст. роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳру ноҳияҳои кишвар ва вазорату идораҳое ки масъули иҷрои корҳои ободонию созандагӣ ба муносибати 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои кишвар таъин гардидаанд вазифадор шуданд ки барои иҷрои саривақтӣ ва бо сифати нақшаҳои пешбинӣ гардида инчунин риояи меъёрҳои қабулшудаи сохтмон ва санъати баланди меъморӣ чораҳои мушаххас андешанд. дар машварат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо истифода аз иштироки роҳбарону фаъолони вилояти Хатнон, раисони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилояти Суғд ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ супориш доданд ки фаъолон барои бартараф кардани камбудиҳое ки рӯзи 9 март дар мулоқоти роҳбари давлат бо намояндагони аҳли ҷомеа ва ходимони динӣ баён гардиданд масъулияти баланд дошта бошанд. дар фароварди суханронӣ президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иҷрои вазифаҳои гузошташуда ва амалӣ намудани ҳадафу нақшаҳои созанда ба ҳамаи сокинони вилоят ва ба роҳбарону фаъолон барори кор орзу намуданд. дар қисмати дуюми мулоқот раисони вилоятҳои Хатнону Суғд, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва роҳбарони шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатнон оид ба натиҷаҳои рушди иҷтимоию иқтисодӣ ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳисобот доданд ва зимнан ба онҳо доир ба ҷонок намудани корҳо дар самтҳои гуногуни фаъолият супоришҳои дахлдор дода шуд. зимни ҳисоботи раисони вилоятҳо ва суолу ҷавобҳо сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷамъоварии саривақтии ҳосили ғалладона ва васеъ ба роҳ мондани кишти такрорӣ, зиёд намудани захираҳои давлатӣ ва содироти меваю сабзавоти барвақтӣ ба хориҷи кишвар таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир намуданд. ба масъулини дахлдори сатҳи ҷумҳуриявию вилоятӣ оид ба ин ва дигар масоил аз ҷумла барои дарёфти роҳҳои паст кардани сатҳи обҳои зеризаминӣ, таъмини кишоварзон бо оби полезӣ, таъмири пойгоҳҳои обкашӣ, андешидани чораҳои таъхирнопазир ба хотири пешгирӣ аз оқибатҳои ногувори офатҳои табиӣ, баланд бардоштани сифати сохтмону таҷдиди роҳҳои мошингард ва нигоҳубини дурусти зербинои нақлиётӣ супоришҳои мушаххас доданд. ҳамчунин зарурати иҷрои босифати супоришҳои дарвохӯрӣ бо намояндагони фаъоли аҳли ҷомеа ва ходимони дин дода шуда аз ҷумла доир ба таълиму тарбияи дурусти насли наврас ва пешгирӣ аз фирефта шудани ҷавонону наврасон бо афкори таассубу тунгароии динӣ таъкид гардид.
акнун дар бораи футбол. ҳарчанд садсолаҳост ки футбол дар саросари дунё миллиардҳо нафарро муттаҳид мекунад, вале имсол бори аввал ва он ҳам рӯзи 25 май нахустин маротиба дар ҷаҳон рӯзи байналмилалии футбол таҷлил карда шуд. хурсанди овараш он аст ки ташаббуси ҷаҳонӣ шудани футбол аз Тоҷикистон садо дод ва аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ бо хушнудӣ пазируфта шуд. рӯзи 25 май дар шаҳри Душанбе бо иштироки ташаббускори ин идея президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ, футболбозони сатҳи ҷаҳонӣ ва ҳазорҳо нафар мухлисону ҳаводорони ин риштаи варзиш дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе фестивали футбол доир гардид. ҷараёни баргузории ин фестивали зеборо дар гузориши навбатии мо тамошо кунед. дар таърихи футболи ҷаҳонӣ саҳифаи наве боз шуд. бори аввал варзиши рақами 1 ҷаҳон рӯзи махсуси худро таҷлил намуд. тантанаҳои идона бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол аз субҳи барвақт дар тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар идома кард. варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе чун дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ қабои идона ба бар карда буд. меҳмони фахрии фестивали футболи имрӯза, ташаббускори асосии қабули рӯзи умумии ҷаҳонии футбол дар қаъдномаи маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид, президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ, раиси Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва собиқ футболбози маъруфи бошгоҳи Челси ва капитани мунтахаби Нигерия Ҷон Оби Микел маҳсуб меёфтанд. фестивали мазкур бо садо додани суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон расман оғоз гардид. май нахустин маротиба рӯзи ҷаҳонии футбол дар сатҳи байналмилалӣ таҷлил карда шуд. фестивали асосӣ дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе бо ҷалби беш аз 600 кӯдаку наврас ва футболбозони оянда роҳандозӣ карда шуд. президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ зимни суханронии хеш иброз доштанд, ки варзиш аз ҷумла бозии футбол яке аз роҳҳои муассиру беҳтарини беҳдошти саломатӣ, тарғиби тарзи ҳаёти солим ва муттаҳидгардонии халқу миллатҳои гуногун маҳсуб меёбад. боиси ифтихор ва сарфарозист, ки ташаббусҳои пайвастаи Тоҷикистон дар самти мушкилоти обу иқлим дастгирии ҷаҳонӣ пайдо мекард. ҳамакнун кишвари мо боз як пешниҳоди дигаре анҷом дод, ки он ҳам аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ дастгирии худро дарёфт. Тоҷикистон ҳамчун узви комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ яке аз кишварҳои пешқадами сайёра дар самти ҳалли масъалаҳои мубрам маҳсуб меёбад, ки ин боиси ифтихору сарфарозии ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ хоҳад буд. мавриди зикр аст, ки фестивали рӯзи ҷаҳонии футбол бо иштироки васеъи ҷавонону наврасон, мухлисону ҳаводорони футбол ва меҳмонон дар сатҳи баланд таҷлил карда шуд. тавре таъкид рафт, бозии футбол дар ҷаҳон ҳамчун қосиди сулҳ ва воситаи асосии пайвандсозии халқу миллатҳо дар арсаи ҷаҳонӣ хизмати бузург мекунад, ки ин рисолати асосии худро таи асрҳо иҷро менамояд. бо эълони рӯзи умумии ҷаҳонии футбол, натиҷаҳои футболбозони тоҷик, мунтахаби Тоҷикистон ва дигар дастаҳои футболи кишвар низ боз ҳам беҳтару хубтар хоҳад шуд. аз ҷумла чунин ташаббускориҳо барои насли наврас имкон медиҳад, ки маҳорат ва малакаи худро боз ҳам баланд бардошта, дар оянда ҳамчун бозингарони касбӣ ба камол бирасанд ва Тоҷикистонро дар майдонҳои сабзи байналмилалӣ арзанда муаррифӣ бисозанд. меҳмони футболи тоҷик, чеҳраи намоёни футболи ҷаҳонӣ, собиқ бозингари дастаи маъруфи Челси, шаҳри Лондон ва капитани мунтахаби Нигерия Ҷон Оби Микел бо пироҳани тими миллии Тоҷикистон дар фестивали рӯзи умумии ҷаҳонии футбол иштирок намуд. First of all, I'm very happy to be here. I'm very happy to be here in your lovely country.
خیلی خوشحالم که در کشور زیبا و دلارای شما قرار دارم. من خوشحال از آنم که فوتبال اکنون یک روز خاصه تجدید خود را پیدا کرد. کشور شما و فدراسیون فوتبال تاجیکستان برای رشد و پیشرفت فوتبال کارهای زیادی را انجام می‌دهد. من امیدوارم که این میدان در آینده مسی و رونالدوی نو را به پایان می‌رساند. президенти ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ, раиси федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва собиқ футболбози маъруф Ҷон Оби Микел ва тамоми иштирокчиёни фестивал аз ҷумла наврасону ҷавонон мулоқот анҷом дода ба онҳо тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим намуданд. тантанаҳои идона бахшида ба рӯзи умумиҷаҳонии футбол дар тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар аз ҷумла Хуҷанд, Дангара, Турсунзода, Ҳисор, Кӯлоб, Хоруғ, Мурғоб, Ашт, Ҷалолиддин همینجا با برنامه نوبتی جنبست هفته